lengane ithi yobhukhela mina ingithekela ugoloko manje ngibuka nje mina ngihambe ngincanga ngogoloko yazi lengane yasehlisa isithunzi sami futhi nje mina ngento etholakala kalula nje mina hawu yazi lengane ngenza umdayisi nje ngathi nje ngidayisa ngomzimba ngitholakala kalula nje mangani ugoloko ungangasenginika amabhonqonqo sekutholakala uwelile hey wengane ungazokohlisa isithunzi sami leli gama uthi wele ngitholanga mina ekufebeni ngitshele mina yangidakela lengane bakhipha isililo sabo manje bazoshintsha kimi sowuthi ubhebwaka bezwanga lapha eCape Town uthatha ukhuzana sekuzoshilwa kimi manje isililo andikhalisa ubhebi phapha lami nabo uthulisa nanga ubhebi lo mfake emanyaleni lona ongeke savotelwa umuntu ongeke saqashwa umuntu ochaphaza ama-80s nama-70s awuna event eyokwenziwa yi-2K qasha umanqele naka nanga ubhebi wakho lothusa evuke asthma uhambe uyomnika isifuthu umshishisele uyazi nyawe khuzane nje yazi kube yithatha lengane bathi umahuvo uyithathe nje uyishele futhi ngaqoma kalula lengane ngoba unondindwa lo nanebhafu futhi khuzane ngadansa kuze kusishikilana namaviyo sophila lapha nogogo abajulayo febe lesi ngaqoma kalula sithathe siqede lo mphapho basekuhlangene ngami lapha siyaphapha umanqale iyangibhala uyahamba uyahleka kumnandi ngeyisobhebi wakhe useqadeni isililo sasika-ANC ade khali i-ANC yethi ngamqathi sebehlangene ngami nje shela lengane wena yokuqoma nebhafu uthi akanabha umanqale akanabha wena ngoba uyayithanda izinto iyabateka leli ngaqoma ishesha yazi yangiphaphela lengane bathi umahu iyangiqinela isingibiza ngomama anginawo ngisingane nano 20 mina hayina ngisho 20 ngane mina 18 years kuyasenza ngizoxhosa lengane ngibiza ngomama aboma lengane mina angithi ayibona imkhuba kamanqele kunjenje imkhuba kamanqele thatha lengane ukhoze ekhanda lami ayisaqasha manje umanqale sekuqashelele i-2K ade kuqhakambisa sesele yena asemshaphi ngama-80s sekuphashelwa mina sekuzokhishela istress kimi sekabhebi wakhe longaqashwanga wangidakelwa mina angihlima bhunqunqa selokujwayelani mina ngisungisanganele